Oh, let you low, let's see the over Ayala, let him be manaya. Alana, oh, I said, if I pay a monopolina, oh, Chima Matamata, all the Taisala, what you know, oh, let's a Malaya, lava, take it, Maria, take it, Aleila. Ila, este foi na yo paina, ei nas fora, oh Vandora, ei nas fora, won't you come along with me? Matata siya utigara aeteleke ya mailamba siya tangata pa atava umane olsiba epo aina tau mai aina letele mama chama oleya lava Kia ora whānau, tālofa lava, māloe lelei, whakalofa lai atu, nisa puluvinaka, tāloha ni, noa ia aloha to my beautiful Pacific community. Welcome back to another episode of Pacific Health Talanoa with Lorenzo on Blue TV. And I'm so blessed to have a very special guest to talk about the COVID-19 vaccination rollout and how things are going. Whether our people is saying yes to the vaccination or saying no to the vaccination or saying maybe to the vaccination. Let's find out because I've got Tuifaasisina Lafaele to talk more and share more about the COVID-19 rollout for Pacific community. In Lea Fiafi, ia o te whatalofa tuere, pa ia mana malo tātou watu no le ngata i lea o le community o le Pasifika i nei South Auckland, au ki lani, whāwhu atu anu isila i le ngata i lea o i la tau marawa o ro o maua mai e le whatalanoanga tu sa o tu lava nei Pacific Business Hub i manukau on Blue TV, tālofa lava o a maile nei aso lulu, le aso whaisina marulu, palasi folti munga, ai o le alofa lava i o lo tātou atua, e momoli ai le ngango le whaafitai, ia i le ngata i lea o le whamanuma le whanei tanga le tātou atua wana le sea noa ia, tātou te lea ulia maile nei aso lulu mātango o fie. Ai o le aso le nei, tātou Talanoa i le COVID-19 fuluiva ma le wha ngaso longo o ngaluenga le tuipuipui. Ia, o le COVID-19 fuluiva, ua sa valia le lua tausanga o pei o se topic fo ingale lata mai o se mata upu fo ingale o lo la lunga i tono la langi atoa tono ke lopi alfa city o faila tu ipuipui o faila tu ipuipui o faila mata fa yoi malaunga luenga ina yo tato ngalu lue fa tasi ai e puipui oe puipui o tato tangata puipui la tato la lo langi ina ya awane maua oe maua au ile COVID-19 fluiva o lero fa nga solo nei ia tui pui pui ai ia no fuanga fa pitoa o loa nga ia tanga te Pasifika e fia tuli loa la le tātou Port Kalami ia po nga ia yo na yo tātou tangata ia po o fa pena ona le mauti noa to tele ia pe faile tui pui pui pele ai tātou fa Talanoa tātou Talanoa le nia fiafi ia male afionga ia Tuifaasisina Lafaele o stasi o sui Pasifika o tono le Pacific Leadership Team e ira vaenga tonu lava lea e ta ua o le COVID-19 Vaccination Rollout. Ilo uava malau whaaloalo o te whatalo whatue lawa fionga Tuifaasisina? Ia, tāno whalawa lawa fionga Lorenzo, whawhitai fo mo le nea wanoa whaaro ua mawaile te me tato tate tatana noa ai foi ia ma whaasoa foi ia ma mawai foi nisi ma whawhaunga le lei tonu o lo wha longolongo mai Samoa atoa ia e mese foi le Pasifika and our community e wha longolongo mai foi ia ona whaasoa mai foi la ia ini awala mo nisi foi ma whawhaunga and ideas e ma whai ai ona motivate tato tangata markako ma tato community ia awa lava le faino tui pui ia e whaftai lava mo le avanoa au le lei fo ile nei
fale po le nei o lo taitaia fo I le fionga I Alora ma le Pacific Business Hub ma nai o maua le nei avano te asiasi me fo ia e whaftai lava ia te oe matoro healthcare mo le avanoa wha aro mawhai ei ona ta whaasoa le nei a fiafi. Tuifaasisina, o lea o te iloa ua whaisi leva, ua masina fui o whanga solo menga luenga i tu tonu o le o no fuanga whapitoa i o lo whai e tui pui mo tangata Pasifika. Ai meise o le community. Se e sau noa, o a mai le whanga solo ngā luenga i tu tonu o le o no fuanga ia. O le me ea na inkia masainga mpalalangi o anga i atu o a mai e le Pasifika. Ma nai a tele le fesili ia ole o tali tu sa o lava e vatu e tamawhai ai fo'i ia motivate ato tangata mau te o tilo fo'i le tūlanga o lo mau ai nei au nanga ma nei avanoa e au mai ele tui e whaonga e tato tangata e mai se lava tato Pasifika. Mo le silafia, ua 5 se la wafe mo na tupu tangata ua uma o na whai o lato tui. I to tonu o New Zealand e tui? I to tonu o New Zealand, o na pei o na e whaftai ai fo I tangata ua tele lava tangata e au wai mai e avele tui, e pei lava o le whiau o na e saunoa ai le taimi o tuanai. O le nei tui pe on tato sila fia fo ma va ai atu I Australia. Australia lava lo lata mai. Ua tele ona toe close ia pora sia. Tele ona toe ua toe saule le ia ua koe kele tangata ma cases ua toe maua te tono Australia. Ono le tamawhai lava o tangata e tausia tu la fono ia matangata e whai o lato tui. Ia o lea o le tu alalo lava. Ono le nei avanoa a mai ele tui te tono tato community. Aiva aia pe e mātou nei o lo tamawhai lava e au nama ma tamawhai tangata Pasifika o lo te tono foi nei au nanga o mātou ngā lue ai. E tamawhai ni au wala ese ia mawhai ai ona au mai o tato tangata e whai o lato tui. I lo tila foi e tele lava tangata o lo fefefe se tu lo. Tele foi tangata, there's so much anxiety. Tele foi tangata o lo whaalongolongo tala, ia ma whaalongolongo fo I information ele ai ni whaavai tau clinical o fua mai ai nei whamatalanga, ma mafua ai ona create pea le fear I to tono o tātou community, e ma to tono o tātou tangata, o Samoa fo ia ma le Pasifika, o le e vai atuai, e whaatuai lava leo mai, whaatuai lava pētai ona na le se fulu tolu pasene o tangata Pasifika le ua mawhai ona tui, ua uma ona whai o lato tui mua ma le lua. Ia ole... E mawalalo nanu mera pe mau? Matuai mawalalo tele lea whai numera pa e tilo I le population o tātou tangata Pasifika. Ia e tilo fo I nei tono South Auckland o loo tele lava ia tātou tangata Pasifika o lono nofo ai, o lo whaianga pea le ia tangata I leo mai e whai o lato tui. Ai a tonu foi, e tatau po ona o le whaona, o te tualalo ai tangata e whaona o mātou tangata nei Samoa, Pasifika, Cook Island, o lo mātou ngā lulu e whātasi. E tamawhai lava e su ese system e work for our Pacific community. So, whaona lo tangata le nei taimi. Po a lava ni fesili, po a se ni concerns or issues in doing your booking, always have been helping so many hundreds of people. E tamawhai whai o lato booking to tono tato vaccination center le wai Waitemata nei. Malo, Talanoa Tuifaasisina, tal tonu ese le fia foi o le mai mo mai la tonu, ele sile mai mo mai foi. I lo na watu ina ia whape na ona amana ia mai lo tātou watu no mal Pasifika. Ia se tua lalo atu fo I tātou por kalame ile nei aso. Tuifaasisina o te iloa, o le isi lu I tau ma o le isi tūlanga whainga tālea e talia I to te lo tangata le whai o le tui. E le tal tonu ina I nātou le tui. E mwhai ona e sau noa fo ina le e saunga le mu pe I te iu me ana o uman whai le sui o le tangata ia
ambulance i malu ile emergency fo ngale pau na sa no tu langa Yeah. Ele o se fo mai po se doctor po se mai tai fo mai. Ai watele lava ona faia so enga uma lava e pe onto sila fia so se time lava e mai ai se fofo o a medication to tono New Zealand e iai le process ale malo e fatino ai le ngaluenga e fu iai pe talia pele ai ona o le safety reasons. So e pela ona o fai atu ua ova le 5 se lau afe tangata New Zealand ua uma ona fai o lato tuipuipia ona mato o lea foi ma te tala e tilo and assess all the time and review all the time. Pe wa iai o nisi ua whaale tonu, pe iai fo i nisi ua whaale tonu, pe wa tupu wai nisi mai talu ona whaile tui, pe wa iai nisi ua maliu wai talu ona whaia lea talu ona tatui tangata. Ia se tulo, ele ai lava se tūlanga a whaina tele ua tūlai mai talu ona a mata le tui ia o lea o te taua nau fo'i mo tu alalo I tangata o wale nofo hai. Ia. E tō te wa iai fo'i tangata e pe o le minister, wa iai tangata o le malo, pe iai tangata leaders of our community, pe o iai o nai whaife au, ua opo ia fo'i le nei au nanga ma tamawhai fo'i lātou mai tutonu fo'i o e kālesia. E tamawhai e au mai tangata and mobilize our community. Ia whai atui e peo nei sisila atu. Sa iai ia le wasengo o whaife au mai le e whakasa. E o vātu le se laumon tuku ia le toi titi lava se lau ia le pūlenga lea le e whakasa maua keki e. Sa o mai umalatou whatasi ia a fionga I whaife au. A wafo ili e lato te mana o e ta watu I lato e ka le sia matangata. They lead by example. So o tātou uman e ai a inga, e ai e ka le sia, e ai community. We got bigger extended families. Ai a tātou mana naola I a tātou wola pe le freedom of communicating and worshiping and being with our families and have the freedom of going around doing our norm. O te tonu, o le whai o lo tui puipuia, e a tili ai ona ma whai ona puipuia o tātou community. Ia e maise lava nei o tātou tangata mātutua, le au sina o si o tātou atunuu, ia manai tangata fo I o Pasifika. O nai tangata nei, e whaingo fie lava ona maua ia lātou I le COVID ma isi fo I mai. Ia te tau lava ona puipuia lātou I le tūlanga. Mana ia, Tuifaasisina, o lewa e saunoa ma e whamanino tūlanga lea o le saunga le mu. E le eise tūlanga wha le tonu, e le eise tūlanga e wha poleina I fo I le malo le atunu. Ina nei I mea ane ua tupo se wha le tonu I se tangata. Mafua mai le tūpuipui le ta o le Pfizer ma le COVID is furuiva. O le whai e ta o le tūlanga lea I le ngasolo ma le sua tu fo'i o le vasenga I whawhia ngam whaife au. Ia ma le pūlenga lele I maunga kie. Le whai mata o ngā solo atu e whaitu I pui o vai se lau tangata. E mwhai ona e whamanino tūlanga lea wa le whai sa o au wai atu le whonutanga lea le Pan Pacific. Ma sau noa te tasi o tai tono le kālesia whapea. O I lato. O le lato e kālesia EGI, Glen Innes. Sa wha atonu na lato pasi. Feso o tai atu I lau sasunga. Whaile booking I le aso I tasi. Wala au le kālesia o le aso lea. E tau te mita I umai I le wharisā. Tātou filosofi lungo le pasi. Tātou wā ngā I atu lo whasavili atu I o tara. Whaia tātou tui pui, inu tātou I pukoko. O na toi a ngā. E mwhai nei whamanino tūlanga le I group bookings mo I kālesia. Whaftai Lorenzo mo le fesili. E o nei tūlanga uma. E afui nei. O te taua nau lava I le system, ia sui le system, ia mwhai ai ona whaingo fie o tātou tangata. Pe ona sila fia Lorenzo telo taimita te ngā lulua ai le health.
e tele foi ona o lui lava ia le e lui lava le system ia mawhai lava ona fausia ni po kalame mani awala e whawhaingofia mo tātou tangata. Ia o le sila awala le na tamwhai fo e lui ia le system. Ia whai group bookings. Ia mawhai o na au mai tangata o group bookings ia mato titilo wa tele e kalesia. Tele e kalesia wa mai as a group. Ai e la longa le titilo atu le taimi o mai e ta mama tinama whanau ainga. E la longa lava le fia le loto ua mawhai o na sosoani le tūlanga. Wa fo i o mai whaatasi o na ola i e whai le tui whaatasi. Ia o na sosoani la i o lesi pea whapea ua titilo atu tina, ua pe o tau vai le loto o tamā. Ia o na ula i o le lima o tamā. Oia, e le mele, e tupu mena i o ile, I le mānai ala le o mai whaatasi o a inga, o whanau, ma le community wa le masani lesi. Pia whaamalosi au. Whaamalosi au, ai lesi wa a whapene i whaise mako ma se matou group booking. E whafsotai mai lava au ia o no Talanoa foi la ia I matou provider ia o South Sea le I le MIT, ia ma le fono le I Westgate. Talia group booking. Ia ona o mai lola ia ona faule I o le lato lisi ona mato Talanoa foi la ia. Pe fia tangata o mai wai e te tau lava ona mato I loa le awha ingo tangata ia mawhai e ona ready ia le vaccine si I o wa e tau tele mana na oe e wha mau le tui. A whapea nei wa whaile booking. Ia e Talanoa lava I le whaiwhi au po sesi lava le e ka le sia le matenga lue whatas. Wha mole e make sure e o mai tangata o wa a le turn up le tangata na mānai o na awele tui na mo le si tangata. E whataua I pe a whailau booking. E tatau lava o na turn up e whaongale vaccine wa e le mana o e whataunale vaccine, we could have used it for somebody else in the community. E o mai nei la whatasi, ona whaila I o le matou process. E le o mai tutu I whafo le laina le tutu wai whafo. Na le o mai au sa o luna I le se potu o uma ona whaavanoa. E o mai uma a whaatasi, whai whaatasi lato registration. Ia ona o mai e la ia o latou sa o lava e o e whai tui pe taito lima. Ia na atu foi la ia e laina I te tonu o le mele whai etu. E ese ale laina e o iai tangata I e na puk mai. Ia ese foi le laina o whaavanoa. A wā tangata tato e ka le sia ma le community. Ia vave e le process. Ia na o mai foi la ia whaatasi mato water e whain mato iputi. Mato Talanoa, usu mato pese. Ia mato whato whai foi la ia. Ia, no atu e whala I o la tōtana no atu isi community ma isi e kālesia o ka se māngai o le process le alu e tātou. Ia o nai tūlanga nai tau whaawhaingo fie ai mo le tātou community ma tātou group bookings. So o le ata leo tau whaatalitali atu iai. Le fo pe o le play fo ngale lungo lo ma fau le ata lea. O le tūlanga fo lea o le anga ia tui tonu pia la ngona le fefi. Pio la fai mai tamaya tina, tina. Fai la vol fina ngalo le tu ai. Fa mo tina. Fa mo la yo tina. Fa mo tina tu. Pa, alia oi mo teski le tu ya. Ya ko wa no la tu la. Ai nga wo mane fai le tu ele sia, ele tu pustu la pena fai mai ya. Ele okay ya se sia. Nge ya me o vai wa lumo ka wa le ska. But to be honest, Tuifaasisina wa la vitala. Wa umona fai tu pu yo na yo matua. Tu a fo yo o show se matu wa inga show to lu. Ele lava se vaenga fo ngale po se tūlanga fo ngale sa tau fa poleina to na man lo matua. Sa ngale mu na paula vale tūlanga o te fia tau sa o le pa io le atu nu o tūlanga sa langona ina. Ia o le tinga lava o le lima. Ia langa so se tui lava. E tinga lava le vaenga o lo tino lea. O hali se vaenga te fia sa no ia lea lava lo tupu tono no fuanga mo tupui pui. Ia o lesi se me fa popo atu. Te tonu uma o senta nei al Pasifika. Na paua wa tele lava senta le fa angalue ina ele tui pupuia. Ai na le senta lava al Pasifika ua ia ele fo mai.
Ua iai le fōmai o le fōmai nā, ia a whapewa le seti, ia le tamāpo tina, le teimi le whai le tui, pe iai fo ni concerns, o iai ni la whala au, po iai fo ni nisi mai o maua le tino, pe o toto maua luna, o diabetes, o le cancer, e mawhai lava o na o e whai le fōmai, au mai se whautuanga fo le fōmai. Pe mana o e whela tui pele ai, o le au nanga nā ua mātou whaapopoina. Ia mawhai ai pea o na feel safe o tātou tangata, ia ai mai se a tangata mātutua. Tuifaasisina ma le whafonga mai o le tātou watunuu. E ai ia le video pu lava lea o le atu ina atu lunga o le tātou por kalame. O le video lea, o lau tui lona mua. My first dose la lea sa whaatinoina o whaisi leva. Taimi le whatoa whaasau e tualtu pui. Lea la o tau sila iai. E le pepeno lava i mai o Tuifaasisina. E le ti ngā. Sila mai foi la sa mo e le tūlanga rea. Ia tau sila atu iai. Ia naua sa uni ia le vaccinator. Ia pol tangata le whai le tui. Ia vai a ua e le ila mas tūlanga o tau whaapoleina ai. Ai le ilo lau te talo le taimi le nā. Ia na ona tasi lua tolu mo i ini tui. Ia lau to e whaapipi ele vaccinator ia le vaenga tonu lava ro lima sa whai le tui. O tau vai atu iai. Wa tira pe wala po ai wa tele ma le maso a. Ia ioi sa moa. Na wa tau sila mai. E se le whai ngofie. That's the whole process. O le tūlanga e peo na whaapole ia ila tunu o le tūlanga le whai mai nei te i ua mai mauta sau i fua. Nei te i ua tupu mai ia ni pe whea i stangata. O lewa sau nona whionga ia Tuifaasisina o leo lo whaulu iai ia no fuanga whapitoa. I le kiliva ina ma le wha ngaso longa o tui pui o ko vitis fruiva. Mō nai o tātou tangata Pasifika Tuifaasisina. O ani lu i tau lo whea ngai. Manatu, so se matawhai oi so se ngaluenga lavo lo tamu whai mō nai o tātou tangata Pasifika. Mauti noa lava i ai lu i tau. O ani lu i tau o whea ngai malau whai ngaluenga li nei vai tau. O le lava male ai. Tātou whai. Ia, ole, Ea tonu fo ia o so se ngaluenga lava i tutono o ekaresia so se ngaluenga lava i tutono malo o lo tātou ngalulu e ai. E tau te tau mawhai lava e tilo po ani awala e whainofie ai o na avea ia le pokalami o le health i tutono o tātou tangata Pasifika. Ma nisi wā o naunga lava. I te tonu lava ia taita fo I malota ita o langa. Tate mana o lava e sosoani lava I mo tangata Pasifika. I think it's centralized what you do and how you do your job. O le te fi of sosoani I mo tātou tangata. Ia, o lu I tau ne vai teimi. O le fiu lava tau longo atu. Ia, ai va aia pea ni le whaingatā fōi, ma le nofo ai o tātou community, ma tātou tangata. Ia, wa e la longa fōi le whewhe isi teimi, ona ne te ua uma le tui. Ona le ai fōi la I o ni tui mō tātou. Wa e tilo atu lava I le data o lo sau pe I tutono o mea o matu ngā lue ai e monitor le data o le vaccination. Io e tele lava tangata non-Pacific, pe o non-Pacific, pe o tangata Intia, ma Saina, ma o tangata nei e le te teino nofo. E o lava e su ele me maua, ele ma losi male and fix their health. Ia ai pe o tātou tangata, e tu lava e tau tilo. Last minute, Io e tau tilo. Ai o le tua lalo. E whai ngofie uma pea whapea e la longa le afoine, le trusty, le pea whaasilsili lo mana o you need to protect yourself. Ia ma tilo lava nei tina mātutua. And protect your family and protect your community. Wa o tato, o nuu, e tato mai tato village, e tato mai tato ainga, extended family. Ele tasi tangata e tu ai I tono o le langona ma so se au onanga. E always lava e susu e luna whamalama mau tilo. O le as lava se si tu langa e mwhai o ne fsosoani ai o tangata. Ia o le lui tau nā, le nei taimi o le tau longo.
ole tautilo i nesi tūlanga i mawhai ai o na mātou sosoani. Pe whawhea o na whaangaluaina nisi program, ma nisi awala i mawhai ai o na mobilize, ma motivate tātou tangate o mai e whaiola tō tuipuipuia. Pāwhitai Tuifaasisina, e se foi le mātango fia i le tilo atu ma le silasila o tātou atu nuu. Ia i le awhenga le i minister, ia au pito to whae su a William Sio. O leo na maea, pe ia o au pito lea sa mua whaila na tuipuipui o COVID-19 fruiva. I tangata i tonu palemene, e tō le pū pēna o tau silasila mai le ata, ia o le awhenga i le i minister ia au pito, o le nā ua sa au ne whaila na tuipuipui lona a mua. O le fo ila o mahea le tuipuipui lona lua, lona winga, ia i leo toi popole la le awhenga i minister. Ia wai, ele eo atula i e COVID-19 fluiva. Tuifaasisina o lea foi e maua le tātou Port Kalame le Pacific Health Talanoa. O lea mawhai ona tau wā ngā ia tui tonu e kālesia. Wha Talanoa lawan mata aupu lea, langa o lisi i tū langa na pe talia ngatai tangata tuipuipui. O le le malama. O wha ngā solo lava le tau au nanga lea. Ia, o le o wha ngā solo lava le au nanga lea pe wa iai o mātou provider sia o lo ngā lulue umama e whaile education, e tama whai lava e whai uma awala ese o lo ngā lulue ai fo ina isi provider sia mana i o isi fo i o uso Pasifika o lo mātou ngā lulue lava whaatasi. Ia tama whai o i ele tonga, ia Cook Island, ia mana isi tangata ma le mātou ngā lulue whaatasi lea ma isi fo i PHO pe o le total health care le nei aso ia ma pro care ma isi uma lava tangata o lo o whaia o lātou po Kalame te tono community e tama whai lava ia ma whai o na whaa malama ina le tui ma le safety reasons ma le mafo anga e tatau ai o na whaia le tui ia o le wha sili lava o le puipuia o le puipuia pe o na ele se foi upu tātou atunu e sili lava le puipuia lo ton fitia Mana ia, Tuifaasisina pe sili muli o lea u te tau malama. Peia o le a mata o na whaatino le tūlanga lea o le pop-up vaccination hub. To tono e kālesia. In whaio nei sau no e le vaenga mata ngō fia mo le tātou watunu. Ia, atonu o lesi foi vaenga lea. Sa tama whai lava e whaafisilingia le system, ma whaafisilingia ia le au nanga i tutono le senta le matanalue. Po le ase awala e mawhai e ona ave ia le tui i tua i e kālesia ma le community. Ia o te fia whailo atu le nei aso. Ia o lo pilot mua le la matonga lue ai i tutono o le ekalesia le e whakasā po se i mangele. O la paile tai le clinic in the community. Ia e ave i aile ia o leo o umaleo mai tangata. Ia leo fo umata koe toe ngā lue. O le ave ia le tui tua le tātou community. Ia se tilo ai foi. Ia ma pilot ia le mātou ngā luenga o le mātou pop-up mua lea. Pe ma whai o na work lea tūlanga. Ia o lea lai e whaiele pilot lea i manele e whakasa i le aso walaile ma le aso tōna i nei. Ia a whaalongolongo mai sesi o e ngofo i tono manele. Ia e mwhai on whaafsota ai mai. Ia u e hia whaia sau booking o lo u numera o le olu atasi 5 fitu i wawha. Olu atasi 2 fitu i wawha. E tamwhai o le pilot le tūlanga lea. Ia e control fo ia bookings mo le aso. Ia tamwhai ai ia prove talosia ia. E mawhai o na avele tui i tangata i le community. Oka, matango fierwahenga rewa e sauno ai. Asa wharaile ma le asto nai. Awhio atu le pai o tātou watu no ui nai le e whakasa le pua sei. Mangere East. O leo la wha ngā solo le tātou pop-up lea. Fe so tai mua mai lava ia la whenga ia Tuifaasisina. I le numera na o le olu atasi? 5 fitu i wawha. Whamole o le valu na i le 5 le afo 5 le afia. E leo le valu le po le afo 5 le tai au. O le valu i le tai au. A ngā i le afa le 5 i le afia tātou numera. Olu atasi 5 fitu i wawha e te whasota i mai Talanoa sao lava i la whionga ia Tuifaasisina i lau lava o enga ngana. I lau lava i le tā ngana sa moa Tuifaasisina. A tonu e avea fo i le nei taimi.
E vea ia umasui o le tātou atunu, sa mo lo whaafonga mtapo i mai. Mātou te momole to ile nganga o le whaafitai tele ma le whaamalo, e lau a fionga i le tamai taipule, o leo o lo whapena o na whaulu, iai ia no fuanga whaapitoa mo le whaangasolo. Whaangasolo ina leo tupui mo tangata Pasifika. Whaafitai tele na mo ngaluenga leo lo tau whianga iai. Tamai tai fōmai, ali fōmai o lau whainga luenga umalava. O i lato umalava lo tonu e tātou no fuanga iai Westgate, ma i le MIT o Tara mahalo. Wha mahalo ngā lulue, wha mahalo le tautua. O tau le sila lava i nesu tūlanga, ai mua ia tau le alofa mo na i tātou. Tangata, Moses whapoponga. I would love to have you back on the show next week. Say, mai se update on tātou was for Raile man tātou was tō nai. Ai ia manuia tele oe, i le toa whina pola o whianga Tuifaasisina, God bless you. Ia, manuia foi, ia, lungo leala pe atoe anga, ia tu ia inga. Thank you. Whaftai lava sa mo lo whafunga. Whaftai foi le au onanga. Whaftai foi ate oe le awhionga ia Lorenzo lo ngalue foi tato total healthcare. O whalongoina lava foi ma le mitamitanga. Te vai ate foi le lei ma le whaatinoina foi o ngaluenga o lo whianga ia ma oe nei taimi. Ia ma lo lava whaftai. Ia, le nasa moa ua tau whaafonga i por kalami ma le whianga ia Tuifaasisina Maria Lafaele o lelo o lo whaaulu iai whaangaso longa o le kilivaina, po le whainga lea o tuipuipui mō tangata Pasifika. MIT o Tara, ma Westgate, ma o se whapoponga, se asol vai aso fau, ai mo le taimi nei, whaasoi fua ia.